inzu nimba ukuri tubizi ariko wenda tubizi inzu y'ibihumbi 30 by'idolari sibyo inkwano ya 20 inkwano y'ibihumbi ya 20 tike ya 12 bibaye 50 by'idolari tike ya 15 by'idolari mu mfuko bagabanye no watanze nanyi babaje kwa ngo 12 niba 15 nishaka tuvuge 12 bibaye 50 60 hafi na 5 telefone y'ibihumbi hajya 2 ayogana wewe nayo no ayo utaziyo ayo menya nyine uko babuto yamenye igitondo ciza ubukeye mugoroba mwiza aho bwije ngira ngo murabibona kuri micro cyangwa kuri kamera murabibona kuri kamera zacu turi kumwe n'abasore b'igitangaza abasesenguzi bakomeye cyane bavuye ku mateleviziyo agiye atandukanye Rugenza, Jonathan, Blessed, Joshua, ari yose na TV. Yego. Bari hano kugira ngo bakomeze basosengure ibigiye bitandukanye, impinduka zikomeje kugenda ziganza mu muco, ibizo tutari tumenyereye mu muco wacu. Umeze mute bajama? Tuko salama. Umeze neza? Urashima Imana cyane, umunsi ndabona hatwi. Kudakeyesha. Birasembereye. Kudakeye. Ubwinshi bw'ibitekerezo dufite ni bwinshi cyane. Ngo Paulo yabaje kayini gute? Ngwese kudafite ibyishimo. None ko maso udahirira. Oya none se kurabona twogira ibyishimo n'ibintu twatugenda twumva nibyo twatubonesha amaso. Ahubwo imyaka kiragenda igabanuka ahubwo. Niba yayiyongera niba yigabanuka je byanyobeye. Kubera ibintu twatubona bitari byiza umuco wacu wa Kinyamurenge. Ibizazane bikomeje kuba byinshi bikaba. Zabaye abundance. Rimwe na rimwe ntitwishimiye nk'amasafuriya ahahombanya. Oya karabomborana. Hano noneho habaye akavuru. Habaye akaduvayo ibintu ko birabomboranya tuhawumenya neza ibintu aho byicaye naho bihagaze. Donc ibintu birandaritse mu yandi majambo. Abakongomani bavuga ngo ni infraction nkaho habaye hari nko mu nzu iyo wasangaga nkiwacu ku bantu bazi wacu iyo habaga nk'umudamu wenda wawundi ugira nk'ikintu nyine cy'ubushanga ukuntu waza gusanga isafuriya imwe mukamukwitanira mu muryango wabukicinjira gato ukamubona umwuko hafa wigira nk'imbere ukamubona ingongoro y'amata ibintu byabaye akaduruva ukamusanga none niko kwandarika ibintu muri korona nyine hari impinduka zifatika mu muco ku buryo abantu barimo bagenda babahonyora cyane abantu bakabije cyane kandi gabakuze bakabije ese ubundi umuntu utandukira umuco babita gute abantu batandukira umuco ko turi hano nk'abanyamakuru twe iyo umuntu atandukira umuco cyangwa si umuntu atema uko base batatemye abahagira gute azayitema no kuba ngo ko baritema reka tubabwira abantu bareke kwimara amaguru bareke kugira amaguru ibicimbo ninde waroza abantu ko baragira amaguru ibicimbo turaza kubivimuzi ariko kandi mushobora gusanga namwe bimwe mu byo mutekereza wenda abantu bose atari ko bahamya ko ari ukuri kubera yuko nayo mpamvu turi hano kugira ngo tugende dusesengura ibintu bimwe na bimwe hari inkuru navuga ngo yabaye kimomo komeje kogagira no kwamamara bamwe bati n'ubuhemu abandi ati subuhemu birasanzwe ariko kandi turaza kubiva imuzi akantu ku kandi tugende dusesengura kugira ngo n'abadukurikira babashe kumenya ntabwo tubica hirya ni inkuru y'umusore ndetse n'umwana w'umukobwa yari afiyaze umuhungu akora iyo byabaga atanga akayabo k'amafaranga akura umukobwa muri Afurika hari n'abavuga yuko na mbere yuko amukura muri Afurika yari yarabatakajeho amafaranga menshi famiye yabo umwana w'umukobwa nyuma yo gukitana n'umusore agira ivyo ngo adashima nk'uko imiryango igenda ibivuga atabishimye arabenga ijambo kubenga bamwe ati by'ibisanzwe abandi ati yari yarakunze yagombaga gukomeza gukura twagiye mwebwe kuganye murumva uyu mwana w'umukobwa kuko yarisha umuco cyangwa yakoze ibisanzwe yarabenze urakoze cyane bwana nyamakuru urebye neza twavuga ngo uno mwana yishe umuco wundi katube tusubije icyo kintu umwana yishe umuco kubera ko iyo turebye
mu muco wacu wa kinyamurenge mbere bagaza bashingira umuntu nimba uno muvandimwe Rora nimba ise na mama we hari uwo bakunze ariwe bakamumukundira atanamuzi bakamumushimira akavuga ngo twakunze umwana runaka n'ubu atanamuzi bakagenda bakamumuzanira bakabana yaramuzi yarataranamubona bakavuga usoma umwana wo kwa runaka bakamumuzanira bagakora ubukwe nimba ari ukubomba bakagenda akamubombora wabaga kubombora no gukwa n'ubukwe busanzwe nk'ubu bwose bwabayeho si ubu nyine gusa ubwo bwatangiye kera n'ikana niho bwatangire niho twatangiye kumva urumva rero uno mugabo ntamwa kandi akamukunda bakabana ataramuzi bakamumuzanira akamukunda ntumva ko wari umuco niko twari tumenyere ko nta udashobora kwanga baba bamukuzaniye yaba ameze gute bamugushimiye umuryango waramukundaga mukabana nkanzu uretse ko uno muhungu usubiye inyuma yavuye hano azavugana n'umukobwa bari baziranye ayo makuru arahari ko bari baziranye turaza gukomeza yes reka tubanze dukomereze kwa murakoze cyane kuba dukurikiye wenda uhita ukomereza gusobanura hari ibyo mugenzi wawe yarasobanuye hanyuma jewe nkibaza yego umuco ukomeza ari umuco ariko umuco urakura kuri ubu nyine ntitugishimirwa hakuba imiryango yashimiraga umuntu ukamugushimira utamuzi bwaca bakamukuzanira kuri uyu munsi ngira ngo buri wese afite uburenganzira bwo kwihitiramo no kwikundira uwashaka komereza kuzo yari arimo asobanura urakoze cyane kuba dukurikiye kurantinzamo cyane kandi nza nkunda kumva ibintu vuba vuba kanasubiza vuba vuba kuko nanje ndihuta cyane abe niyo mbaye ngeze noneho ibyo jewe naringiza ngo mbwira abantu kuba dukurikiye turabaramukije yeme aho muri impande z'isi ko ari zine abaho buke naho bwije ni Jonathan TV na Rugenza TV na Blessed TV na Joshua Entertainment TV mukore subscribe mudukurikira nako kazogera muza mugakandaho timukaza mugogwa n'ubusa dukomeza mu biganiro muzoza mudukurikira ako nakantu kaza gatuma mudukurikira uko bwije nuko bukeye twabwiye abantu ejo bundi reka mbanze mvuga kano kantu kwanza kugira ngo nijire mu ijambo ejo bundi umugore yarashwanye n'umugabo iri hanze barampamagaye umugabo yamarakara cyane ngo yamavuga ngo umugore we yamubwira ati kuramo katuni umugabo atoya jewe nkunda katuni umugore ati kuramo katuni nta katuni yabaga bibaho umugabo ati je ni katuni nkunda mwabantu mwe ubundi ninde wabaruzi muri mugukurikira za katuni mugatuma n'abana babibimeme kuberiki mudukurikire mwumva umuco wa kinyamurenge mutumenye mudukunde ni mutadukunda ndi muzoza ubundi kwanza ni mubanze mudukunde abatumva muze gupepea nubwo aho uri wipepe wenyine kuko naje aho ndi ni pepe hanyuma twinjira mu gikorwa nyamukuru birababaje cyane ubundi bwana munyamakuru wawe tubaza uri imbere yacu umuco wacu wa kinyamurenge bareke kutoba nkuko mugenzi wanje yarabivuze hano Jonathan ari we Debu umuco uko byagendaga simbisubiramo kuko ndabangiye gukora totology ariko ndongeraho dukeya wenda yaragiye asiga mu muco wacu wa kinyamurenge uko byagendaga iyo umukobwa yakundaga cyangwa se ababyeyi bazaga bicara bakavuga ati nakunze umwana wo kwa runaka ndavuze mu izina namukunze none umuhungu wawe niba ushaka abageni ugenda uzoje kwa seki kibirija niwe nabonye afite abana b'abageni beza kandi ntazo kwima umugeni wewe umubyeyi w'umuhungu bikama bikuzindurukaje kwa seki kibirija wagerayo akakwakira akakuramutsa ukababwira ikikugenza ati naje kubasaba umugeni twarashonje kandi twagize umukuruza nta bandi bo tumariza dufite twasanze ari wewe sekirije none udu umugeni mungu waje mumpera umugeni ico gihe bakati ni umugeni wakuzanye gusa ndakindi tinico gusa turamuguha
ndumva ko ababyeyi bonyine hagati yabo habayeho bonyine nabonyine ko mutubabarire kuzaza dukoresha indimi rimwe na rimwe z'ibifaransa kandi umuco wacu wihagije ariko ururimi rwacu ruza ruba urukene niyo mpamvu muzoza mugenda mumva twadusha mu gutera imenyine bumwe na bumwe ariko mu muco nta zindi ndimi kurwana nuko turazizi tuzi igifaransa icongereza igiswahili n'ikidaci n'igishinwa n'icyarabu n'ibirimi bya hano hose aho turi noneho hakaba noneho komparizo urumva ba intermediaire gahabaye bande ibiganiro zonyine bya natuga bonyine abana bakaza kwinjiriramo dabora ababyeyi babanje kugira gukundana bivuga iki icyo gihe baba bakoze icyo bita fondation mbese baba bashijije wa musingiga w'abana mbese ni nk'intebe baba bateretse kugira ngo abana babonaho batangiriraga bicara icyo gihe ababyeyi bamaze kumvikana gabonyine nabonyine abana noneho bakabona kugira gute kwinjiriramo n'igihe umwana kuko ndazibana zidakomanya amahembe n'igihe umukobwa n'umuhungu bakomanyije amahembe se cyangwa babaye nk'abatumvikana kuri mwe n'ibindi umukobwa adashaka kuzamuka cyangwa umugabo ashaka kuzamuka batakizwa ngo babyihanganemo bombi icyo gihe umwe wenda arashobora kuvuga ngo araje iwabo noneho yavuga ngo araje iwabo nicyo cyagiye bababize uzamva bonyine bakama bagira gute bakama bongera wa muriro wari uzamutse bakagira gute bakawuzimya ikibazo kiri ubu nyine ni kihe nuko abahungu bari ubu nyine barimo kwishingira Facebook irakora ibitangaza Instagram irakora ibitangaza aya mafoto muri mukubona umukobwa arimo kwirukanga akifotoza ifoto yamara kwifotoza ya foto bakayihanagura ukamubwira ngo neza ni marayika nyazuba uvuye mu ijuru umuhungu yakubita agafoto ni agafoto bahanaguye iwe ntamenye ko bagahanaguye ngo amenye se uyu mwana ko mbonye agafoto abyutse ameze gutabyutse na telefone zajugunye ziriya telefone nkiriya bari baguririye mukobwa azavuga niba ari 2,000 iriya telefone zigufotora ubyutse ukazubira ngo none uvuye muri salo de kafure gukoresha nuko uvuga ngo niyo wowe ufite ubucukuzi kubera amavuta izikurema mu mwijima ikakubika kaje gusa gutyo kurabona ko ndi hafi gusa n'abasudani uri umusudani izayamingira inzoga ubundi abasudani nabo n'abatutsi ariko nawe ariko umusudani undi uzobaza amakuru noneho icyo narivuze abantu badukurikiye yeme mwumve cyane kandi mushira ibintu mu bikorwa ubundi ninde wabaroza ubundi ninde waroza abantu ikibazo tufite kugeza jusqu'à maintenant noneho icyo gihe abana gurumvaga bahujijwe n'ababyeyi n'igihe umwana umwe muri bazamutse ababyeyi wa muriro bazabawuzima none ugahabaga icyo kibazo cy'ayo mafoto ayo mafoto mw'abantu umwana ntaruwa ngo basi screenshot ngo telefone ngo umuriro ugiye gushaka amahera muruko ese bundi abahungu ninde wabaroze muri mu gukunda abakobwa gute mutarabanza ngo muze mubarebera inangaha okay iwe uriya okay bari basanzwe bazanyereka ngo yaramuze icyo mvuga ni ubuhemu niyo mpamvu dushaka kwinjira mu kiganiro neza kugira ngo none tuze no gutibuka mu muco ariko twabanjije kuva imuzi wiki kibazo nageze Bugande 2011 ikampara aho bita Kansanga nakiriwe na mubyara wanje aho yaratuye uyu mukobwa nasanze ari agakobwa ejo bundi musariye mbona ifoto ye naza ashaka kumukeka sinzi naza mbona yahindutse uyu wahemutse bihemu turatinda kubivuga se amare kasi bose niwe kandi umutima ukwe mwese niwe usare nashaka iganiro twakoze hano naza ashaka ariko ndavuga ngo reka nitonde ejo bundi mbona ifoto ya indi bicaye none uvuga nama iyo nama mukurura wese nahasanze ari akana kakiciga muri primaire kari agakobwa kakiga muri primaire nuvuga ngo iwabo neza ndabazi ni ukuvuga ngo naguciye mu ijambo ni ukuvuga ngo uwo mukobwa uriya mukobwa uramuzi wewe neza amakuru ugiye kuvuga nayo umuntu uzi jewe wonze ni umuhungu kuko namwogosha hafi imyaka 3 ndamuzi ari umuhungu ndamuzi Frank ariko umukobwa ndamuzi kwa ari agakobwa gatoya gafite imyaka ingahe hafi mu 10 n'ingahe
kugeza igihe nigiye kaminuza hari Bugande 2013 nahabaye 2014 kugeza nje 2015 nuvuga ngo mwabo wenda ninjiye muri detail kugira ngo nkwereke nk'umuzi ise ndamuzi ise n'abandi bose ise ndamuzi n'amanyana yacu dahe ise ni amanyana yacu turavuka natwese amanyana yacu na nyina twebwe abanyamurenge bamukecuru nk'imikoba y'ingoma ni mwene wana ba mukecuru ngo barabimenya babizi ni ukuvuga ngo umwana aho yarari kwasi ariko umumama wari umufite siwe nyina nuvuga ngo ise yamuzaye hanze kuri uriya mumama mwumvishemo audio yiwe uriya niwe mama we kandi iyo mwumvishe ruriya rurimi mwumvishe ko atari umunyamurenge murasobanukiwe mwumvishe ko niyo avuga si ikinyamurenge azavuga yego uyu mwana w'umukobwa uriya mwana w'umukobwa oya mama we ngira ngo niwe ijwi rye ryagiye hanze so uriya mukobwa ni umunyamurenge hamwe ahandi ni umuhafcast kuri mirare ukuvuga ngo urumva ko muzi ariko nkabona wamumenye ngurura muyoberwa ahubwo nkabona ari akana kito nyuma kuko yaje guhinduka wenda sinobimenya ariko nahavuye amaze gukura apiki yashobora kuba yaratangiye na secondaire ndibaza abakobwa akana keza rwose kita no kubana n'abasaza be bari hariya nibaramubanje kwanza kuko mfite grand frère ashatse mushiki uriya musaza tumva ko twegeranye ndabazi icyo nari nshatse kuvuga niki uriya mwana nje maze kumenya amakuru nari namukondanye cyane nkondana uriya mwana ndavuga ati byayo byose uno mwana ni gutahemutse ariko fendefe maze kubibona bagenzi banje nasanze uriya mwana yarahemukiwe uriya mwana ntiyari afite kwicuma yahemukiwe gute basaza be nibo bamwiciwe gute kandi nawe ari umuntu ukuze ushobora kwifatira imyanzuro ashobora kwifatira imyanzuro ariko ntiwumvira ngo uri umuntu w'umugabo amplisi umupasiteri umushumba ushumza uwo musaza we numara uje kwica ubukwe ese ni n'umupasiteri musaza we yego umupasiteri muri Canada ufite itorero rinini uwo wishe ubukwe numara uvuga ngo ugiye kubwira umwana uri umushumba uje kumubwira ngo ngwino yari kumubwira nimba nta azahwera so muhungu utazahwera ibyo turabizi nibyo baje kubesha ngo gose ngo ndawundi mugore afite reka ntarabaca mu ijambo jewe reka mvuge kuri Frank kwanza wewe uruvuze ku mukobwa reka mbanze naje mvuge kuri Frank ugatoya uko muzi kuba dukurikiye na Frank wenda azobyumva kuko isi yaroroshe uko turavuga gutya mu kandi kanya isi yose iraba yayidukurikira Frank ni umuhungu w'ubwenge bwinshi cyane je naramwemeraga yize informatique nza amakuru yose yigiye n'ubundi za St Lawrence yari mu bahungu nemera kucongereza cyo nikigaragaza ko no ikindi Frank je nazaga mu gushaka niba hari umuhungu w'umukristo nemera wakundaga n'abantu yani wujuje indangagaciro na kirazira n'umuco wacu wa kinyamurenge kuko umukristo n'umuco wacu biruzuzanya neza ndamanya neza nukuri wenda abantu bohinduka cyangwa bagira ariko Frank vraiment ahubwo reka muhezi ino nama uyu mwana w'umukobwa shawu Frank unyumve siwe w'imfura sinawe umuhererezi baracyari ibihumbi byinshi bitararamya bahari bagifite umuco wa kinyamurenge nidushaka ntitumutinda ariko se ubundi turamutindaho gute ndika turamuvugaho gusa ariko ntitumutindaho kuko titwabona reka dukomeze ikiganiro gutya muvandimwe Demu yarakoze ku kintu cy'uwishe ubukwe ariwe musaza we ngari n'umupasiteri umuntu w'umupasiteri mu bisanzwe ko tuzi ni umuntu nyine ushumbya abantu cyangwa se uyoboye abantu ubayobora mu nzira yaba ari iy'umwuka n'iy'umubiri ntakwiye kugendera kure kubera ko n'ubundi
inzira arimo nyine imwemerera kuba yatwara abantu ku byiza apana ku bibi, ariko hajemo icyo kintu cyo kuba yabuza umukobwa niba ari mushiki we, ngira ngo niyo masano bafitanye, mwakivugaho iki? Ari we muntu wari ukwiye kumushigikira cyangwa se kumwereka indi nzira? Niyo mpamvu rero, niyo mpamvu narivuze gutyo, ndetse reka tuhite tunako ibyo byose biraza kugaruka, kandi hari na audio turi buze mwumvishe ya nyina w'umukobwa avuga uburyo abishe iwe yari yarashimye umukobwa, yari yarashimye umukwe wiwe kandi yaramunezerewe nta kibazo amufuze, ariko aravuga ati nta bandi bagiciye ubukwe ninde? Pasiteri. Musaza w'umukobwa. Bombi na mama wiwe tibankunda, je nkanabijanisha kandi nkavuga ngo ese ni ishari bamugire ko bari hanze bafite ibintu, ni ishari bamugiriye ko nawe yaragize umukwe hanze agiye kubona n'uburyo bwo kubaho, kubera ko tuzi ko hari ibibazo bimwe na bimwe wenda ubu nyine byaba biri mu miryango ntitubizi, ariko bishobora kuba wenda binaha wenda twinjemo detaye wenda bimwe tuzonasa neza, ahubwo wenda uko yarabayeho ubu nyine si kwabayeho. Ariko demo mukira aho ngaho ndifuza kubaza kugira ngo ikiganiro kize kugenda kizamuka. Muri message musaza w'umukobwa yatanze, hari aho yavuze ati uyu mwana w'umukobwa yakundanye n'umuhungu bataziranye, bahujijwe n'undi uko bisanzwe, baza kugeraho bafata gahunda, umuhungu ategera umukobwa ngo yewe batanabibwiye n'umuryango, no mu gihe umuryango wari ufite wari muri process yo kumujyana muri Canada. Hanyuma umusaza we nanone akomeza asobanura ko umukobwa yagezeyo agira izanenga ngo kuko batari baziranye n'umuhungu. Je nkavuganye hano tumaze kubona amakwe yanjye, si rimwe si kabiri kumva umuhungu cyangwa umukobwa wavuye muri Amerika cyangwa Canada hehe mu hanze yagera muri Afrika yarakundanye n'uwo bataziranye amaso ku maso, babonana umwe muri babandi akaza gukuramo akari kavuga ati bo uyu turamenyanye, ariko mu gihe tumenyanye mbonye tutakomeza umushinga wo kubana. Biratandukanye n'ivyo uyu mukobwa yakoze, ntabwo byaba bisa. Biratandukanye. Bitandukanye gute? Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa ya audio n'ubu nyine iracatugaragariza neza, kuko uyu mukobwa famille afite ni nyine bariya ni basaza be babiri, iyo barabo kumutwara baba baramutwaye imyaka amaze n'ingaba muri Afrika, nza abandi bo muri famille yabo yatwaye, kuko atari we yari yaramutwaye. Nuvuga ngo nyina niwe wa mbere, nyina yatubwiye yuko abizi first of all yarize yavuganaga n'umukwe. Uranyumva neza? Nuvuga ngo nyina yavuganaga n'umukwe, baganiraga n'umukwe, bari baziranye hari n'ibindi, kuko turakira amakuru wenda ntavuga ngo niyo cyangwa siyo. Nimba avuga ngo yubakiye nyina inzu, yamwubakiye ibyo byose kurumva yaragiye kubikora ya uretse nico ngico ndarabaca no mu ijambo waba bwana munyamakuru. Ese wibaza ko uyu mukobwa atarazi uyu muhungu? Kona umuhungu bazacu mugani mu muco wacu abanyamurenge bakavuga ngo ababurana ari babiri, ngumwe abayigize nkabo cyane, tibitwaze ko uyu muhungu ataraziranye n'umukobwa cyangwa umukobwa atarazi umuhungu. Baraziranye. Urumva kugezaho umukobwa yemera gategegwa akishurirwa tike, ibyo byose ntiyagiye n'umuyaga agasize cyangwa ntiyamanutse nk'imvura. Haragamaze imyaka ingahe muri Amerika? Akaya jewe namenye ubwenge yagiye niba 2018 niba ntibeshe batari 18 aho ngaho niba yabaye Buganda. Yabaye ni Buganda. Mwana ntiyabaye Buganda. Sinasiona tange kwegese kuragira ko undi yaramuze uretse nico ngito. Ese aba bakazura bugurube aribo basaza be bari barindiriye ngo abanzagere hariya, bababwiye ko Frank ari umuryango utabara imbabare byiza ngo bavuge ngo ni HCRC yari mutwaye kugira ngo imubasa ninde waruza abantu ari kuvuga bazoza baje icyo bavuga basha mu gifaransa bazabavyita ngo ni mécanisme de défense, bareke kwidefanda
ariko ndaza gutanga recommendation n'ubundi jewe turi hariya ariko ubundi wa mugani nanone dusubije ibitekerezo inyuma mwumve kano kantu hanyuma muraza kumbwira nimba gashobora kuba niba bino bintu ari ukuntu bitumvikana. Hano baravuga ngo bagezaho bafata gahunda y'uko umukobwa za Amerika anyuze inzira za Mexico, ntabwo babimenyesheje famiye cyane cyane kuko uyu mwana yari ari maze hano Canada ngo kandi process iri hafi kurangira. Bibwiraga ko nitubimenya tubabuza, ngo twabimenye ageze kuri boda ya USA. Birashoboka ko umwana w'umukobwa izino nzira uko muzizi murabizi hano hari abajama bagenzi bacu benshi bagiye cyane. Birashoboka gute ko umukobwa yova i Bugande agafata icyemezo nk'icyo afite basaza be hanze batabizi, amakuru bakayamenya umwana arimo yinjira neza hano hari uwo nzi wavuye mu Rwanda yahagurutse hano tiyanambwiye sibyo nawe yarategewe n'umufiyazi kandi we nuvuga ngo nama mbimenya gihaguruka nkanswe n'ibintu bigaragara none urashekeje cyane kurya byanabereye Bugande mu mateka reka tuzatugacisheho nako igihe imfungwa zari zifungiwe ku bwa Idi Amin Dada zari zifungiwe mu Bugande z'abantu z'abanyezirayeli. Uzi ko bakoze igishushanyo cya Idi Amin bakora niki ngo barangize bagihaguruka bakiva ku kibuga cy'indege. Urumva bararije nyine gutyo histoire ndende ariko bagiye kuvuga kuva ku kibuga cy'indege gutyo deja babimenye. Kananswe none umwana w'umukobwa uzwi twebwe bwabonye uririya ese bagize ngo ntiyagiye na CID special force byibuze ngo nizo zamutwara cyangwa uyu mungu ndabwo yakoresheje sniper kugira ngo aje gukura umukobwa mu Bugande. Sikomsi kubigaragara yakiye bizwe ibyo ari byo byose habe n'ukunguku nyina w'umukobwa habe nije wumvise rikode nyina w'umukobwa yari abizi agakina uko kameze kuko umwana yari azi ko mbese ni nka kujya nduza ngo Dawidi ngo niba bazavuga ngo ameniandali ameze ngo yari azi ko umwana agiye gukora noneho yari agiye gushyira ibiryo ku meza noneho nyina nawe yari yiteguye gukaraba ko atakwakikura viza. Ubundi ni ukuvuga ngo ntibabeshe bahemutse. Je ndaza kurangiza kuri recommendation ku bahungu n'abakobwa ndababwira 4 vérité ni bavyumve cyane. Ndagira ngo duse nk'abahindura page noneho tuje kuri uyu muhungu. Ese uyu muhungu we ibi bikorwa byose ukora ibi bikorwa byose ku mukobwa w'umufiance ataranabona amaso kuyana ko mubonye yaramubonye bwana munyamakuru udasine kuri message twatugendera ya musaza we avuga ko none se umuhungu sinakubwiye ko yigeze St. Lawrence ni mu Bugande ntabwo ari muri Kongo sinano muri Kenya ni naho n'uyu mugabo yigi umuhungu niyo yigiye informatique aza gukomereza azana muri Kenya abona bursa hanze nose wibwira ko uko kuragira ngo umuhungu yarimo akora ibyo atazi gusa nawe ari cyo tumunenga turanakivuga pe ariko kandi umuhungu yaramuzi nako nari nshatse kukubwira kandi si wowe wenyine ubikoze uzanye umuntu wenda ukundanye n'umuntu batazi sibyo ariko ikigaragara ko iyo umukobwa mwicaza nkamamwicaza muri Amerika yewe je wanzanye none wenda turabonanye mbonye ko je tutobana niyenda ntiwoshobora bitewe nuko nteye ko hari ibyo bari kuvuga ngo umukobwa yarateye n'ukuntu hafi y'ibiraga akaja kugira gufata utuntu n'utundi wenda umuhungu nawe akaba ari umuyumbe wenda akaba akavuga ati wenda jewe wenda jewe ntiwoshima kubera ko nteye gutya urabyihanganira cyangwa jewe sinokunda umuntu umeze nkawe sinkunda abayumbe sinkunda abantu basenga b'abapasteri jewe sinobana nawe nimba utameze gutya sinoba donc umukobwa akamwiyereka akavuga none kubera iyo mpamvu mbwira uko turi bubigenze
umuhungu ntiyari kumusubizaho rero umukobwa yari yidekaraye byari gushoboka umuhungu niyo ashaka kubizana yari kumubwira ati no muntu waje kuri nozira ni wowe wamufashije nawe yari kuja muri kese ni ukuvuga ngo rero ibi bintu jewe nubwo turi buje sindagera ku muhungu tubaze tuvuge hejuru y'aba basaza b'uyu mukobwa kubera iki bahemukiye nyina wabo kubera iki bamukuye amata mukana iyo kuri bo barumva yuko umukobwa arahari sazashakwa uriya ni nyina ariko nubwo azoshakwa ubanza wumve buriya bazaca umugani muco wacu wa kinyamurenge umwana murizi ndaza kugura utuzi kuriya bamushirijeho ubusembwa ibo batazi kandi ubwo busembwa buzomuafekta ubuzima bwe bwose uti gute muco wacu wa kinyamurenge simbyazana umukobwa mwiza ati tumuciriyeho iteka si ukoze bino wa mbere si n'uwa kabiri si n'uwa gatatu turavuze ngo azoshaka ariko azohura wenda n'undi musore nawe w'inkwakuzi uzi kufanya kitu cha kuchapa amukorere deliverance noneho abantu bazosigara bavati nawe ka noneho yavugaga abantu ntibabyumva bakahita bati n'ubundi kandi kiriya kintu buriya n'ubusembe uzi ko bazabatongana gucyana umugabo ati n'ubundi gawarigaje kuko nanje wongera ngafura urumva ko kandi ninde waroza abantu ubundi ariko kwanza ariko manje ko mwabemera mana tugaruke ku kantu kandi tuvuga yuko cyangwa twemera yuko buri muntu afite uw'Imana yamugeneye ese uyu mutipe Imana ntabwo yabimurinze ikindi kintu wenda runaka Imana ishimwe shobora kubishaka cyangwa se ntiyaba nyine nubwo tipe gusa ruko atari mukaza muvanga ibintu bwana munyamakuru iyi Imana ija kuba yaramumurinze ndiba yaranemeye kwimukuru ibugande nguje kumusebya kukura mungo ndiba yaranemeye ko yari kugira umutima ubi muzoza mukora amakosa mwitirima ariko ninde waroza abantu Imana murayi créateur de l'univers et purement inchangeable même Imana inzira z'Imana izikora ibintu twebwe tutabasha gutekereza okay niba jewe hari cyo ndemera none jewe ngiye kuvuga kanu kandi ndeka none tusenga bakadiskita Imana ibishaka ko uyu muhungu yubakana n'uyu mukobwa bari kubana problem kandi nije kubona ko uyu mukobwa azobera igisitazo no muhungu n'urugero cyangwa umuhungu akabera umukobwa igisitazo ndiyari kureka bumvikana kugeza uyu muhungu yemera gatanga umufuka wewe igice kimwe cy'ubuzima bwe reka ngusubize kuri ako kantu Imana iyo turenze Imana yateguye Dawidi kugira ngo azobe umwana ariko inzira yanyuzemo yatewe amacumu n'uwo yari yafashije yarahizwe arirukanwa agahingwa akagira gute akarara hehe na hehe kugezaho ndetse na sereka none tukabona kugeza naho sebukwe yamugororeye umukobwa we nibyo nyine ngo bucya ahubwo ikibazo cyane bareka twaba tubashirane ko turabemera ama karana urananejeje umubwe ngo amare Dawidi umunsi isanduku y'isezerano ryari rivuye mu bunyage ngo arangize arishima cyane akafurahi zaidi ngo amare kunezerwa arabyina umwitero umuvaho umukobwa wa Sawuli aramuseka cyane nawe umwami kurabyina ngo ze mwitero kubaho nawe yamumubwira nabi kuko kucuriraga byahoze ngo no buranje kubyinira Imana yakuye iso Sawuli ku ngoma ikanyimika nk'umwana yamwe kubera icyo Almedia ntuzigera ukikira niba tukomeze nari kubwiye ko mutabazi yaravuze inzira z'Imana zoba ari inzira z'Imana kandi ndazemera yuko yoba yaramumukishije kubera impamvu runaka ikamunyuza muri izo nzira ariko kugira ngo umukobwa agere muri Canada Imana ikamunyuza kandi akabona ayo mafaranga uriya muhungu ariko ibyo ntibivuga ngo Imana yo gutya yo guhomza kugira ngo no muntu agere kuki Imana yamuvuze ikamuhomza wowe ikaguhomza guki kagukubita guki ibintu byinshi kagucisha mu bibazo jewe nkama inzamurika kuncishamo nuko nciye muri wowe gukifaranga zawe nkazihomza akagera kuki Imana yagize ngo Imana iyo
inzira zazo icyo nshaka ko dutindaho ni kimwe umukobwa ku ruhande rumwe nta gitangaza umukobwa yakoze kubenga ni ibintu bisanzwe Laura wagiye kuja gushaka umaze kutumvikana n'abakobwa benshi kandi mwaratangiye mukundana umwe wumva ko ari bo mwabana ariko igihe kiragera ntimubane umuhungu yatanze amashimwe arimo ashima Imana uburyo ki Imana yamufashije ikamuha kwiyadapta cyangwa se kwihangana muri no kwakira ibintu ariko hari aho yavuze avuga nk'ubuhamya avuga ukuntu zagezeho niba yaragiye mu mahombi bigeraho imbaraga z'umuntu cyane kugera ubwo yagiye kwicura n'ibitaro polisi n'abandi bamuhagaze hejuru tugiye kubireba je ntabwo ntekereza ko uyu muhungu ashobora kuba kiriya kibazo cyaramubayeho cyangwa se yarataye ibitekerezo kubera umukobwa nubwo uyu mukobwa nawe nyine afite ikibazo ariko njyewe mbona ikibazo cyane ahari uzi ubwiza bw'umukobwa ubwo ari bwo ni ubuhe kwanza reka mbanze kubaza nta munyamakuru ko twese turabona ubwiza bw'umukobwa ni iki ni urukundo rw'urukundo ni uburyo mwahuje umwiza ninde kuri wewe umwiza ninde kuri mwiza kuri nje n'uwankunze nanjye nkamukunda voilà ni ukuvuga ngo abafaransa bazabivuga neza reka tuje mu ndimi z'amahanga baza bavuga ngo la beauté d'une fille ça dépend de celui qui l'aime nuvuga ngo umugore wanje n'uwanje si uwawe tafazari abantu bareke kureba amajisho abagore baba uzureba uwawe ni wawe ukunze n'uwawe ntabwo ari uwawe tubaye mukako muramukije twara kuri uyu mugore wawe Jolie nije wamureza ari muto cyane mtoto mdogo zaidi sana so yo mureba mubona nka petite sœur kwa ariko nkamenya ngo afite adresse n'umugore umunyamakuru w'ubutabazi ariko kandi bivuga ngo uyu mukobwa niba yari mwiza kuri uriya wari wamukunze ni mwiza sur base de quoi ko yakoze ikizobe iyo barumweho ni igikara nkanje kuko nico utoshimira wowe gishakije ukakubona hakuna mafuta ya hivi uziadamu kuragira ngo babone amavuta ya Edem aya mavuta kuvuga ngo Edem kuvuga ngo babone amavuta y'igikara ayandi patika nawe abantu barimo kwisiga mu korogo his excellence ndavuze muri ibihugu by'ibituranyi nibavuze ngo abantu ngo bagabanye ngo kwigira za madowadowa no kugenda bihinduriza akazakanyavuta amari amavuta mu korogo iri mu kwami kubitagucya no ndahumiwe umuntu ukazumureba ukazugira ngo ninka yigaje kandi ari igihugu wari uvuze ute wawa hari commentaire nabonye abantu benshi bagiye bakomantaho ku mbuga bavuga ngo iyi foto y'uyu mukobwa tubabariye umuhungu watanze ari amafaranga kuko birasa nkaho nta muhungu bitaba namwe yari mwiza biragaragara yuko ni mwiza balance physique kuko abantu ntibumva uburyo yatanze ari amafaranga yose utarashaka kuko yari kurushiko yari yashitswe reka mbabwire urukundo mu bigo by'ituranyi arakaririmbo bazaga baririmbo ngo burya abagenzi urukundo ni ingwara ngo iyo rutavuwe rwakwica nk'izindi zose uza gukunda nawe uzajya umukunda nukuvuga ngo umuntu niba gukunze ugomba nawe umubwiye atagukunze ubundi ndakoroze kwa bivuga iki ni ukuvuga ngo niba ukunze utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba ubundi ku buryo mutekereza yuko uyu muhungu kiriya kibazo yari yageze kugeza yisanze mu bitaro kuri mwe mutekereza ko ari urukundo cyangwa ni ukureba akayabo k'umutungo n'ibyombi biruzuzanya aho ngaho aho reka tubivugeho gutya amafaranga wa mugabo we niba ari uko wenda tubivuge gutya kuko wari uvuze ngo amafaranga inzu nimba ari ukuri tubizi ariko wenda tubizi inzu y'ibihumbi 30 by'idolari sibyo inkwano ya 20 inkwano y'ibihumbi ya 20 tike ya 12 bibaye 50 by'idolari tike ya 15 by'idolari mu mfuko twagabanye no watanze nanyu babaje kwa ngo 12 niba 15 nishaka tuvuge 10 na bingahe
bibaye 50 na bingahe hafi na 5 telefone y'ibihumbi hajya 2 62 ayogana ayo no ayo utaziyo ndiyo yamenya nyine uko impamvu utoyamenye baba yamwishura ishuri kandi ishuri yeme ku bantu bize none ko yavuze ngo azishura amafaranga uriya mugabo ariko uyu mugabo we muri message yatanze musaza we yavuze ko nta nkwano zatanzwe hatanzwe inka imwe y'imfatarembo avuga yuko barimo baganira n'umuryango w'umuhungu kugira ngo babasubize iyi nkwano oya nta yindi negociation babigarure batangiza abantu avuga ko ku bwumvikane bw'umukobwa n'umuhungu umukobwa yabwiye umuhungu ko amafaranga yiwe ariko mu bigaragara ni nk'aya mafaranga n'ubundi yakoresheje muri transport azayamusubiza ntazosiga n'inkaranobe azoyagarure yose guhera ku giceri cy'icumi nashaka uyu muhungu nashaka Frank bazomwite munyaguzi w'isazi niko twazaga tuvuga mu kinyamurenge munyaguzi w'isazi wazaga umuntu gutukira abantu ndio wazaga umuntu akantu none wabona mwatonga no gucya bukeya noneho abana twadukina nyine gutya noneho umwana mwakina yaba nkukubwira nabi ugahita umwaka kijyangiza gute wari wa mwana twaranze twavuga ngo wewe nguri munyaguzi w'isana Frank nawe nubwo nashaka zobe munyaguzi w'isana azake ntazosige n'inkarano azomereka kujya kwa abana b'Isiraheli bava mu Egiputa bazayamusubizeyo babwiye Farao ngo ntituzosiga n'inkarano ntazo azobare aruwazabara abare na yinzara yandi yamutera kandi bari kuzitera akaba abantu ubona ziranza none ari umweruka kongeraho none ndabasi yinishiga ninde waroza abantu okay gusa birababaje njyewe nkunda morale kwa ariko kandi ngiye gutanga recommandation dusoza kinugi utaragira kuri recommandation ushaka gutanga reka dukomeze hari ico mwasimbutseho nshaka ko tuvuga oya kuri Frank n'umukobwa reka tube tubaretse tugaruke ku ruhande rwa musaza w'umukobwa mama wavuga ko yishe ubukwe bw'umwana wiwe kandi ko atamukunda ibyo byose kandi yabikoze atanabwiye mama we nk'umubyeyi w'umwana mu by'ukuri umuntu ukomeye ni mama we kuruta musaza we kandi ngira ngo ndizera ko ariko ni nabyo ntago ari musaza we direct ngira ngo bahuje papa wabo ariko hari umubyeyi wamutwite amezi 9 donc afite uburemere kuri we ku mutima we ibyo byose rero yanabikoze nyine atamugishije inama cyangwa se atanamubwiye ngira ngo ari we tujaho muri urwo ruhande biriye mu pastor yakoze kandi murabivuga n'ubundi no mu buryo kandi mutirengagije title yiwe n'ubundi y'ubushumba birakwiriye ntibikwiriye nibyo urakoze cyane kunyibutsa icyo kintu sinzi ukuntu wacu yakujya kungatisha gutya tukivaho ariko icyambere dusubiye ku cyushumba umushumba niki atanga umuco agatanga uburere agatanga mbese inama sibyo nukuvuga ngo dusubiye kuri ya message wenda bitashika kuri ya mushumba yaravuze ati aba bantu banyiciye ubukwe n'abantu babiri ni nawa pasiteri na pasiteri nibo bagize gute banyiciye ubukwe bw'umwana wanje tibanankunda bigaragara ko harimo konfu ibi bakoze ni nko kumucuruta ni nko kumubabaza kandi burya bazavuga ngo akaboneke ni nyina uriya mwana afite buriya nta guciye mu ijambo urakomeza ijambo ni ryawe ako kantu mama we yashizemo ngo ntibankunda buriya si amakonfuri nyine yo mu miryango dore ko n'ubundi badasa atari mama we umubyara ishobora kuba byarakuza bakavuga ati reka tumukorere iki kintu natwe nivyo rero nari mvuze ngo harimo kubabazanya
no kumuhemukira ku bushake kandi ubushake nimba baramugirisha ari yuko nyina umugani nk'uyu mugabo ukuntu yavuze ngo yari yiteguye isahani yari yiteguye kama atakuwa nimba baramwubaka inzu hasigaye kuzoza bavuga ngo noneho ngiye kuzoza mfashwa ko turagutegurira kuzoza kurera nawe kuzoza abuzukuru kandi icyo gihe wenda ntiyonyura n'iyo nzira wenda none bakaba bamubujije gukikira yarabyiteguye kandi we yaranakunze n'umugabo antuka noneho amplisi nk'umupasiteri uyobora bivuga ngo anytime n'umukristo we yashimye nk'ahantu yo kwicubu uri umupasiteri yo kwicubu nukuvuga ngo ashimye uri umukristo wiwe ugashima nk'ahantu wenda hariho umupasiteri bafitanye conflit dore ko basigaye bayagirana yo kubwira ngo wije gushaka muri ya kanisa nimba wisha ubukwe bw'umwana kuko yari kugira inama umwana akamubwira ati kubera ko amplisi uno mutipe cyambere ni umukristo ni imfura yari kwama mushimira akamubwira ati ahubwo ugize imana genda hariya n'umwana mwiza umuntu wakoreye bino kubera ko yarinze yuko akorera nyina biriya canke nawe akamukorera ivyo byose akaje erega jewe kuba yaramwaze navuze ngo ni imana ishobora kuba yaramurinze ariko kandi kuri abateje umutipe deception imwe mbi cyane nubwo yihagaze akaja gushima ariko kuri yarongera marundi mwaka ibiri muri we atarahura neza gihungabanye rero uriya mupasiteri yarakwiriye kongera gusengera agasaba n'imbabazi gusengerwa gutushatse ko akongerwa andi mavuta se andi yarari yashaje yamenetse mugani wa unity ariya yamenetse ahubwo asengerwe kandi bundi busha bamushireho ayandi mashasha yotuma atazo cyangwa babanze bamwoze ariya yashaje yabaye valide bashirema ariko uriya mupasiteri ibintu akoze atanze isura mbi uriya yoshingira n'umuntu sasa n'umuntu watandukanye n'umugore kandi bagize tiyo kwirirwa baza yovuga ngo se yokora tugaragarije ko hari ibintu byinshi yokora bitari byiza kubera ko ahemukiye umuhungu ariko kandi ndanamusubiraho kandi izo faranga nyabura two kwishima twumvishe ngo ifaranga zageze ku muhungu twobwira umuhungu ngo wihangane wari waratakaje ariko uragaruriwe data washumbushiwe okay ibyago bizabiba no kwisahani uyu muhungu yahuye n'uruva gusenya kandi buriya okay reka tuvuga kano kantu ntibatwite wenda nkaho twatuvuga nabi ntabwo twatuvuga nabi tweko turavuga ibiriho abanyamurenge bazacu umugani ngo ngwibuye ryabonetse ngo ndiri bari kicisa isuka wanjegereye bivuga ngo iyo biba ryabonetse mukinye cyangwa ryagaragaye cyangwa wabonye rino buye tiworijana kugura ngo ryongerere kugweho nuko ko turavuga kugira ngo abantu bakomeze bigize amabuye abantu bareke gusita noneho umva uko ibintu bimeze uyu mungu Frank nabyumva hari yumve ko akomere turamukomeje yumve nkaho na accident bibaho siwe wenyine bibayeho kandi titwo mutera amabuye murakoze cyane reka turangiza ikiganiro recommandation mu ncamake ku bijanye nyine n'ibi byabaye buri umwe nagende aduha atubwira icyo byamwigishije cyangwa uburyo byakiriye mu munota umwe kadutangire kuri demo iyi situation yose nyine we icyo yagusigiye icyo yansigiye ni ukubanza kubwira abasore ngo bitonde mu rushako habamo gushishoza bitonde ikindi yemwe kubera ko iki kintu nagikuyemo kinini cyane uzoza kugeza aho abakirisi ejo bundi ari ikiganiro mbategurana n'abahungu bamwe cyo kubwira abantu uburyo abantu barimo kwirukira cyane gufasha cyane kwa basebukwe no kwa ba nyirabukwe bagasiga iwabo umuhungu nawe nomubwira nyine ngo yihangane ariko kandi akome kubera izi faranga sosiyete uko usanga ari se wabo urabagize ni ibintu wendi wahituzumva uranyumva neza atanahaye ni faranga ni $100 tangira heza abandi none ngo karubakira nde
nyirabukwizi abatarashaka uko wasanga ari umwana wa se wabo atishura ishuri wase wabo cyangwa makosa akomeye cyane ariko karaja ku ishuri dore none ingaruka ahubwo nobikorera umwana wo mu muryango cyangwa nkabikorera mwene data wacu cyangwa mama wacu cyangwa shangazi mase nkamenya yuko bikoreye nubwo mbimutayeho mbimuvugiye ariko n'umuryango yashima atashima ari kurya n'umuntu wese azavuga ngo uretse ko ntawe utogushima umuryango wabimukoreye ariko dore ingaruka ngizi mwite mureke uzushima ari uko wabanye n'umuntu kujya muri muzu turi kumwe kujya nk'uriya wanje tubana nufata ibintu ngahakwa data cyane kabibarunda ariko kandi nkamenya yuko ni wacu tumeze neza sinuko mbere yuko mbanza gutekereza iwabo w'umugore ngomba kubanza gutekereza he iwanje aho mvuka kandi tuza tuvugisha ukuri rero abantu mwitonde cyane mureke gutya ifaranga zanyu kugaca iriya ni kanjo yari yataye amafaranga kuri kanjo kanjo ntibayiziga kanjo ntibayizi mu bihugu by'abaturanyi baza bahita ngo ni Rwanda Revenue niba yataye kuri kanjo nabakoresha biko muri bibiliya nabasoresha nibavuze baza kayo niba bitaye kuri baza kayo kazi none wa muhungu komere wihangane ariko kandi nabandi bameze gutyo binamuviremo ariko isomo kera yaribonye ukugahara abantu bakoze reka none reka yamwishura ari ikintu ufite kubaza kindi oya komereza komereza ntangaje ni recommandation gusa ntoya jewe narababwiye content yaje ubundi jewe ni ku muco w'abanyamurenge kuba dukurikiye ku isi hirya no hino impande z'isi kwa zine ndetse no muri yase kuba dukurikiye abarundi abanyarwanda n'abandi bumva ururimi rwacu hirya no hino badukurikiye reka nsangize kano kantu abantu bose sirtu cyane nibaza ku rubyiruko ruri muri Amerika za Canada Australia n'ahandi bari mu kuza gushaka muri Afrika nibareke gutandukira umuco ngo baje hirya y'umuco nibaje hirya y'umuco bazaba bagiye hirya y'inzira nibaje mu nzira kuko inzira ni umuco nibamenye ukuri kuzoba batu bareka abavyeyi bonyine niba bagize iyo gahunda yo gushaka babikore mu muco bahamagara abavyeyi ese kwa runaka bazabubaka bagira umuco nyabaki abavyeyi gabonyine kuko babaziranye kuva na kera kuko ibintu turimo zatangiwe kera tweko turabyisangamo niyo mpamvu twatugirageza ngo dukura abantu bashize mu matwi za cotton se cyangwa amapamba batakicumva nibi ngibi bizoza bigenda bibagaruka bamwe na bamwe ni haba abavyeyi niba ukunze mwabahungu muri hanze n'ukunda umukobwa hano muri Afrika egera basowanyu niba udafite utagisigaranye iso wegere banyokorume cyangwa wegere banyoko wanyu ubabazitse kwa runaka hazacirirwa umugeni narababwije ambejo bundi nagiye mubaje ntari umujiji bivuga iki numukomuke nibareke kwivanga bakurikiza umuco wacu w'abanyamurenge ninde waroza abantu bundi rero turangije tuvuga ngo mwabasore mwe mubyumve cyane n'abandi nihabeho abavyeyi murekere ico kinda abavyeyi nta munsi baratubwira ko abavyeyi bagize gute bagihakanye ko batofasha abana babo ni mubisubiza abavyeyi bazoza kubura kubwira ati hari uriya mukobwa ni mwiza ariko iriya ngo ninjize icibwa ntibazabubaka wewe ongera warutaye nk'inzira reka azobona nyirawe ariko uja kwanduza kwa byinsi cyangwa uje kwa gasita cyangwa uje kwa gasege cyangwa uje kwande cyangwa uje kwanduza kwa undi nundi ndavuze mu izina abantu uri mu kuvuga izina abantu bakagira ngo niwe bavuze nukuvuga ngo abantu badukurikiye muzumve cyane hirya no hino abantu nibakurikiza umuco wacu wa kinyamurenge niba ukunze hamagara abavyeyi bagukundire hasigaye wubake urugo rutungwe kandi rutunganiwe kandi rwijigwe ari urugo ruzima rushimwe n'abavyeyi murakoze murakarama nakagaruka murakoze cyane reka tubashimire kubwo gusesengura mu buryo bwiza kandi bwimbitse mpamya neza yuko biri bubashe kubiza umumaro kubadutegera nanone kandi twongere dusabe iriya famiye y'umukobwa mu buryo bwiza bw'ufura bwa kinyamurenge uyu muhungu yababajwe na byinshi birimo guhemukirwa mu buryo bw'urukundo ariko kandi yewe n'akayabo k'amafaranga yatanze
nimba rero iyi famiye ibyemera ibiha agaciro nibafata ayo mafaranga bayamusubiza ni ugukoranura mu kinyamurenge baharanture bakoranure bibuze asigarane gusa icyo kibazo cy'uko uwo yakunze atashoboye we kumukunda ariko ku bijyanye n'umutungo yamaze kuwusubizwa. Hanyuma rero abadukurikira n'ubundi mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu by'aya mateleviziyo agiye atandukanye. Hanyuma icyo mushima n'icyo munenga iremewe kubishyira muri commentaire kugira ngo utaha tubashe kubikosora. Komeze mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubahira umunsi mwiza kuba dukurikiye. Murakoze cyane.